Pihun nam yang kena report ke wakil apa ni? Galai le dengan pon. Marba kun dengan kan 6 lak ban susai marba kadai kena maslut bat ka ba krenhok ba kabunang man krenhok bat ka ba ya ke bai ka kata kren dengan dalai nam pediang ba kun dengan ka pipi ba ka susai. Kemet besar jong samla na Meghalaya ke balik polis Rajasthan ka lapoi tri yong ka lapoi hai sa jongka ka badan ka snong marngar riboh district. Kani ka samla ka badang dan kha khandai sinam karta balatip kertengum ka walenda binong ka lalai ben puli ka fashion designer ha kawai ka school ba ka badan Jaipur jong Rajasthan bala suba bakala sha paniap na ka daw jing bishni khamtam ha badan ki jing sha thambor man ka por ki samla puli na ka than ste lamingi ha kani ka jaka bar ka jala Rajasthan. Habakran jikla batai kubor ukpa jong kani samla lai thu manakalyang kate school ba bagi pulit kila pentip bakani samla kala khlatno namar kala khat jubor ya jingim hende kum ukpa udon gijing smooth bagakhon jong u kanum le ekum kani kam hendrei kadan gijing sa thambor dagi bai pergi khna puli ba puli lang ha kate jaka nakalyang ukpa lai thu ru bakate samla ka dek bajuya thu bai chiyeng ye gijing e bar gijing sa kan tho ba sa thambor ka baman kapor hakibi pergi para ba puli lang bagi badai nagi bentah padang gari India. Hendai karfendu trik ya yong kabadai sisngi shwa banja kate gijingja kani kesamla kadang ye keren syeng benithu bakal awan jaka puli barban ye keren balaka kemi hendai hakarfendu trik ya yong arjar fulai hakapor lai sam sau janmit ukpa ola yo ikajing keren pun Rajasthan benithu bakani khna kashitom jor barban phawan Rajasthan. Nagalyang hiyeng kesem jong kani kesamla ki dawana sarkar Meghalaya barki bor ka an kin penio ka hok jong kani samla bakan long ru nuksa bakan nom ja shu ikibai pat ki samla puli. Aka kasan terik April ipun sana lepa long kani ka kadang ka kerja show ko university yang aki kicit bandong kerja ankaring ni pun lagi ban pos ke kini di senior ki bisni na ban le kata nai le kata de ban le kum no ban lai na kata tong le tren ke ba bomdai ki ban lai na kata ban long ankaring ila le kum tu ila weng no kili di hasan tadi na kita kesenyal classes yang tu kemudian balak tentang kareng kita university authority pada ke aji di mandong entering katakan entering kan ada ke festival kelapa kedam ko YouTube di long ile ikundunga batiwe hang tangin kawan tadi bisnis dapat terjadi bisnis ke long ke dalam satu sektor kili seni tekai dapat katu dan begitu. Meskipun ya itekmi ba hak arpon rutarik por life sport baila light na po class dewan disahing. Kata kade hak arpon rutarik. Di yong bangan ling da horse riding practice. Katu kade ka bapon ya katni kado. Bapon kado. Na tu kelam bapon. Hak arpon rutarik akan yo pon mga bentamno mga trainer dan bawan pana jeng tring amot man lek happy saya hak account jeng igin hak tu kapor gi po kawan phone ngi ba akon jeng ki long ka health condition ka kon jeng ki long bawas ya hak apnyo tarik janmet kata hak de por lai sam pusau ngit ja damit tu kamot hak apnyo tarik step nagaling ka kun ka phone em sayeng na sa yang phone hande ya ki blog belum ya jaju ya jam ila ula phone sin kelam reply nang kala text message kelam reply hak step arpnyo tarik marsinya lampu conference hall kilianga dong bagi ba itu nga ba konjungsi la de society nga ngamla man ngai hadon kata nga pulit wan nga kliu atau medan nak korba kilau taka korba yu ngamdan kita tu wen lagi no hikai orang kumne ba konjungsi diti ba muslim telai tengok market kan ya sebab beri unom la man apa hadit ko di ba muslim telai ke angin lagi membaru orang ba ada kumne dengan lale ya tengok orang kata dan lala apa tu kopor beri kan di apa tu kopor kan simbol dewi nak kita member di orang ba inang mut makadan kita kapal senji dang ayu dang tip dengan mama tu ni nilau no ngira di hospital sendap lapor hospital pada ni cek kapal kedang danglong dan lapet tak ECG agak ECG yang pun di jiro kan atau nak declare dead kumbayat tu itagi lecture jengki pada kiong ba ilale itaka restoration itu tu ba ki atau dale ya
Bor university clear pi kwa manle ka single doktor postmortem ngam kwa long ba ngakwa ba board of medical kin le postmortem sangut ki member kin le postmortem ya kasi kin le postmortem ngar dan telong soalnya kata nga demand ki bor kulit ba ya kemet ya kun dengan inle inquest dari kulit kan thai om nak kulit senang jadi kata manle postmortem ngakwa ba kin nomle tangway inle sangut doktor ka medical board ya halor kata kita le medical board dengan ekat postmortem report don ki partially bangamhun kadon kuma kin medical term ki ong ba kini ki rendang ki dong kami lagi serma ki ong ikumi kita ki dakmong ni por rendang ngam kop bagade bang dai jong tulai ni ba hoi lu bale tulai tambah ni bau kusut rendang ondai balong tulai do bastim pasidon unum mong te unum sungam unum mong ande katu bajing mong ai bau berkusut atau tulai kana jalan tiga rof gitu kat kom apa post makan report kini ki sampai aktif dan like kini kisi ke nak kena bayar kon ni kan tempat kalau adun kajing like is ing okay nak kalian umuwi ni kan ba nang ni kan koi ba nak kalian hibar koi ngakarpat ba ya ke ibala jai ki kon jonga ai ba kiwi kan namja su nomor ba kajuk katu ka apor kan namja nomor ba kidon maka ding start ni lewat ekin pai ki kon ban ga ding start hagi haman lagi state bar di India andre ngai haman lagi por ka saja kumni ba niyo ka por ka susi belajar tentang ke ba ai ba ka por ka ene ka apor kan namja su ki kon jong kiwi yang tengah kerpat bayar ke government of Meghalaya bahkan kan pek kendiat harus ke bentang ai bahkan kan le in state haman lagi state kita ki kena jangi balik pule atau ngadeng aku ba tentu ya ke government bakin buat benia ya ke belajar ba ya ke balong ki manlap ya kadau ya ke baca ba dan namla like ban le ki state nomor ba hang ne po Meghalaya namla ban yo di start pura ini hak ban lewat sabi pun ka ban kuliah engineer doktor lan ki aerobatic engineer ni hak ban kuliah sabah ni hak ban le sabar ban ni ban pai ki kon sabar ni ka Meghalaya government ka di ban benia alor kene balong hato kilik nak government ne kilik na personal ne di ban wat ban di ban ai to security kan ba kanong ja rigging dong bajai kon